Langsung suaranya. Itu siapa bu? Bin bukan hak bin ahlil. Coba siapa? Dari awal kalau mulai dari awal lagi. Allahumma lam yakun. Allahumma la tu'tini. Allahumma la tu'tini. Terus. Wa ma umiru illa liya'budullaha Mukhlisina. Nih di sini nih kamu problem ini. mukhlisina Lagi dari depan. wa ma umiru illa liya'budullaha Mukhlisina. mukhlisina lahu Lagi. wa Wa ma umiru illa illa liya'budullaha mukhlisina lahu hunafa'a wa yuqimus sholata wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Ulang lagi. Ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa yu'tuz zakata wa yu'tuz zakata wa dzalika lancar ya. Ini yakin nih masuk muhlisina, bukan muhlisina. Muh tuh. Bisa nggak? Siapa tuh yang baca tuh? Bisa. Zalika. Itu bisa, jangan jalika. Zalika. Nanti salah huruf, salah. Siapa yang baca? Iya belum baca. Ya. Sejak minggu. Aku jangan di situ. Seketika Di sana surah apa di sana? Di sana, nah, di sana. Samain aja biar lancar. Di sana surah apa? Kencang. Jangan diputus-putus. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan ila itu ya nggak tahu bi ila fihim kita soal berdiri kan ila fihim rihlatash syita rihlatash urushin itu urushin besar wa a-nya nih panjangin
Hum bukan hum ya, hum wa amanahum. Wa a min khawf. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi. Jangan li'il, li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita'i was-sayf falya'budu rabb hadzal bait. Tebal nih, rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Nah, di sini jangan digunakan nih wa nah, itu gunanya nggak boleh tuh wa alifnya yang mad nih panjang wa bacanya jangan di sini. Ah gitu, dilancarin tuh ya. Singa ini belum apa, belum lancar. Iya, A'udzu yang benar. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina yatarabbasuna bikum fa in kana lakum fathun ma'akum wa in kana lil kafirina nasibun qalu alam nastahwiz alaikum wa nam Alaikum bukan alaikum, ini apa alaikum? Wa namna'kum minal Wallahu yahkumu bainakum yawmal qiyamah wa la yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Kalau nggak kuat napas jangan ngos-ngosan gitu, nggak boleh. Ya. Alhamdulillah.